Lebs ibuhalbza mahungu ya SABC twi kusuka eStudio 12 Auckland Park eJoni. The first intervention is to use electricity tariffs and investment in transmission infrastructure, that is the grid, to drive economic activity. President wa ANC Cyril Ramaphosa a andlala makungu ya vandla ya pfuxela ikhonomi ya tiko. It took me time to go to the records. I went to the branch, even the province. He's not a member of the ANC. Let me confirm something to you. I'm a member of the ANC in good standing. My membership only expires at the end of it. Mutsankulu wa ANC Fikile Mbalula a tshikela leswaku Brian Mokgotsi a hi xirho xa vandla kambe Mokgotsi u ri Mbalula u lo talela hi marito. Vaka ina ntsako ku tlhela ka mahungu ya Xitsonga ka SABC2 kasi ya kumeka ni ka channel ya mahungu ya SABC le haye eka vuhaxi bya DTT. Riperi vandla ra ANC ri longoloxe makungu ya 10 wa swiyenge leswi nga kongoma ku pfuxela ikhonomi ya tiko. Leswi bohiwe nhlengetanini ya vandla ya NEC emeleni ya vhiki. Swiyenge leswi swi katsa ku antswisa xiyimo xa Eskom na Transnet ku nga tikhampani ta mfumo. Murhangeri wa vandla President Cyril Ramaphosa u ri ku ta simekiwa xipano xo hlawuleka ehofisini ya president ku veka tihlo hi laha makungu lama ya fambaka ha kona ku kurisa ikhonomi. 10-point plan i kungu ra ANC ra ku pfuxeleta ikhonomi ya Afrika-Dzonga. President wa vandla Cyril Ramaphosa u ri mapfhumba ya ku pfuxeleta tikhampani ta mfumo se ya sungula ku tswala mihandzu. We welcome in particular the progress made in resolving load shedding, expanding generation capacity, and establishing a competitive electricity market. We also have seen great strides in the progress that is being made in the logistics sector, including steady recovery in Transnet's performance. Vandla ri ta languta eka tindhawu ta 10 ta nkoka ku pfuxeleta ikhonomi leti katsaka ku ndlandlamuxa mphakelo wa gezi Eskom na pfhumba leri tivekaka tani Operation Vulindlela ra switimela. Seswi ni malembe ikhonomi ya tiko yi ri ku tikeriweni. The first intervention is to use electricity tariffs and investment in transmission infrastructure, that is the grid, to drive economic activity. Among other things, this means preferential electricity tariffs for ferrochrome and manganese as well as steel. We will fast-track the transmission development plan to establish or to install 14,000 kilometers of transmission lines for our electricity grid. So atetano matsalaninkulu wa ANC Fikile Mbalula u ri Brian Mokgotsi a hi xirho xa ANC. Emayeleni ya vhiki Mbalula a hlamula swivutiso mayelana na vuxirho bya Mokgotsi eka vandla endzhaku ka swihehlo leswi fambelanaka na vugevenga leswi nga boxiwa eka ntshamo wa matlanga. Brian Mokgotsi is not a member of the ANC. It took me time to go to the records. I went to the branch, even the province. He's not a member of the ANC. He's just going up and down, perambulating among leaders and his proximity. He's not a member. The things that he does and he's proclaimed to have done, he's doing them on his own. Mbalula u ri Mokgotsi u tirha a ri yexe naswona vandla a ri ni vuxaka na munhu loyi a fambaka ehenhla swo biha. Kambe hi le tlhelo n'wamabindzu wo kanakanisa Brian Mokgotsi u ri ye i xirho xa vandla ra African National Congress. Let me confirm something to you. I'm a member of the ANC in good standing. I have also, attempted to send you some proof that my membership only expires at the end of October. But it is not the Secretary General who has the power to do that. My branch, which I have communicated with, and they are aware that my membership only expires at the end of October. I'm from Mafikeng, a street away from my house. The first Secretary General of the ANC in 1912 is living, his house is there.
It is not the first time I know of a Secretary General by Fikile Mbalula. And this is the African National Congress, not Mbalula National Congress. The leaders of this organization are produced by the ANC, not vice versa. Supreme Court of Appeal yi bohe ku yima na President Ramaphosa mayelana vuhosi bya le KwaZulu. Ramaphosa u ye khoto liya ku ya tlhontlha xiboho xa khoto le henhla leyi nga boha leswaku ku va president a veke Misuzulu Zulu tanihi hosi a swi nga ri nawini. President a yisiwe ekhoto hi nghanakana Mbonisi Zulu loyi a kaneta xiboho xa president xo veka Misuzulu tanihi hosi ya maZulu. Hambiswiritano Supreme Court of Appeal namuntlha yi kume leswaku khoto le henhla yi endle xihoxo hi tlhelo ra nawu. Khoto yi ri a ku na vumbhoni byo komba leswaku president a nga landzelelangi nawu na ndhavuko wa maZulu loko a veka hosi Misuzulu exitulwini. Ntengo wa vukhamba bya mamiliyoni wa tirhandi hi tidolara ta Amerika epurasini ra President Ramaphosa ra Phalaphala wu yisiwe eka swiyimisiwile swa nkarhinyana ku fikela Wavunharhu ekhoto le Modimule exifundzeninkulu xa Limpopo. Leswi ku endla leswaku ntshamo wa le tlhelo mayelana na vumbhoni bya mbhoni ya vumune ya vachuchisi wu ya emahlweni. Ntshamo wa le tlhelo wa ntengo i wa leswaku khoto yi teka xiboho loko vumbhoni bya mbhoni leyi byi ta amukeriwa eka ntengo kumbe mbhoni hehla leswaku hi lo sindzisiwa ku sayina xitatimente xa vumbhoni lebyi a byi nga humi eka yena. Mutirhikulori u karhi ku landzela ntengo lowu ekhoto le Modimule Pimani Baloyi. Hi siku ra vuntlhanu ra ntengo wa ku yiwa ka mali epurasini ra President Cyril Ramaphosa, ntshamo wo hlela loko ku ri xitatimente lexi nga nyikiwa hi mbhoni ya mfumo ya vumune xi ri na ntiyiso wu yile emahlweni. Mbhoni yi tisise nakambe leswaku yona yi lo sindzisiwa ku sayina xitatimente lexi xi nga riki na vumbhoni bya yona. Yes, the thing that I'm saying is regarding the statement, because when I got arrested, when they took me, okay, I went with these white people, and then I was assaulted. This is what I'm saying, that I didn't make a statement. Mbhoni yi languteriwe ku ya emahlweni yi nyika vumbhoni loko ntshamo wu ya emahlweni hi Ravuntlhanu. Va xiyenge xa vuchuchisi va tshemba leswaku khoto yi ta teka xiboho xa leswaku mbhoni hi kanene yi nyike vumbhoni lebyi byi nga le ka xitatimente yi chuchekile. The witness was testifying against the statement that he submitted to the police earlier. So far, we were started with trial within the trial in order to determine whether the witness will be truthful to what he gave to the police or to prove whether he will be declared hostile. Vahehliwa va yise xivilelo xa leswaku toloki a yi toloki swona laha magistrata a nga hundzela emahlweni ntengo ku ya eka Ravunharhu. This matter does not only involve this witness who is under oath now, it also involved the three accused. It is important for them to hear and understand what is actually being said. Vateki va mahungu a va pfumeleriwangi ku palixa mavito na swifaniso swa timbhoni. Thank you, Court Agents. Pimani Baloyi wa mahungu ya SABC eModimolle. Kasi ntengo wo dlaya ehenhla ka n'wamapurasi Zakaria Olivier na khale ka mutirhi wa yena William Musora wo ta emahlweni mundzuku ekhoto le henhla ePolokwane. Olivier na muhlokulobye va vuriwa ku va dlaye vavasati vambirhi. Mintsumbu ya vona yi nyikiwa tinguluve epurasini leri nga handlenyana ka Polokwane lembe leri nga hela. Muhlo wa vunharhu Rudolf de Wet u pfumele ku va mbhoni ya vachuchisi. Magqwetha Olivier va kombele khoto ku va nyika nkarhi wo tihlanganisa na yena Olivier va lulamisela ntengo. 22 wa timbhoni ti ta vitaniwa ku ta nyika vumbhoni loko ntengo wo dlaya wu yisa emahlweni. Mfumo wu kombise leswaku va lunghekile ku tenga, hambileswi ku nga va na swikombelo swo hlaya leswi nga endliwa hi gqweta ra Zakaria Olivier, ku katsa na ku va a lava nkarhi wo tala wo burisana na Olivier ku va hetisisa leswaku va pfumela nandzu kumbe Gqweta ri tlhela ri lava mutivi wa Maqulu leswaku a ta hlela xiviko xa Maqulu lexi nga endliwa hi maphorisa. We received the normal disclosure of the docket. Then thereafter, we engaged with the state for them to provide us with the physical ballistic, let's call it projectiles. Those projectiles were considered by our experts in conjunction with the SAPS. They were all present. That happened 2.5 weeks ago. Then thereafter, we received
our report from our experts. We re-engaged the state in relation to information that we require. Last week, Thursday, we were informed that such information cannot be given to us without certain procedures and processes being followed. Mfumo wu lava leswaku ntengo wu sungula hambi leswi gqweta ra muhehliwa ri nga endla xikombelo. My problem is if the matter is rolled over to tomorrow, we do not have a guarantee, or rather he do not have a guarantee that he will have an SOP that he requested. And this issue of SOP only emanated after their expert analyzed the exhibits. So the state does not know the relevancy of that particular SOP that they need. And I think this is going to delay these proceedings. Muhehliwa wa vunharhu ku nga William Musora u le ka ntengo hikwalaho ko sivela voko ra nawu no tshova nawu wa vahlampfa. Swa ha ri tano milandzu ehenhla ka muhehliwa wa vumbirhi ku nga Rudolf de Wet yi herisiwile endzhaku ko va a hundzuke mbhoni ya mfumo. Malang tamahongo ya SABC kasi ku tlhela tahungu leri nga rhanga vandla ra ANC ri longolxe 10 wa swiyenge leswi nga kongoma ku pfuxela ikhonomi ya tiko leswi bohiwe nhlengeletani ya NECM na vhiki. Swiyenge leswi swi katsa ku antswisiwa ka xiyimo xa Eskom na Transnet. Murhangeri wa vandla President Cyril Ramaphosa u ri ku ta simekiwa xipano xo hlawuleka hofisi ya President ku veka tihlo eka makungu lama hi laha ma fambaka kona ku kurisa ikhonomi ya tiko. Vandyangu ka Mthethwa va ri va nyikiwe mpfumelelo wo vuyisa ntsumbu kusuka eFrance. Va ri mfumo wa France wu tiyise leswaku ntsumbu ta fika laha Afrika-Dzonga hi wa vumune vhiki leri. Last week, when we were giving an update on what is happening with the process of trying to get back Ambassador Mthethwa, we said that Ambassador Mthethwa was still in government morgue, and the authorities were still busy with with autopsy. So I'm happy to say that that process is done from the government side, and then as a result of that, we've been given a permit to have the body of Ambassador Mthethwa given to the family, which is a very important thing because all along he has been with the state, and the state still doing what it was supposed to do, which the government must do. So that process now, it's done. So there is a permit that you get given to have the body. That permission has been given. But even also more important, another permit which has been given, it's a permission to repatriate the body. Komiti ya Palamende leyi vekaka tihlo eka matirhiselo ya mali ya mfumo SCOPA yi ta sungula vulavisisi eka mafambiselo ya timali eka nkwama wa tinghozi ta le magondzweni RAF. Ntshamo wa vulavisisi wa sungula mundzuku ePalamende eCape Town. SCOPA yi teke xiboho xo lavisisa RAF hi Mawuwani. Yi ta lavisisa mafambiselo yo biha eka nkwama ngopfu hi tlhelo ra swa timali. Bodi ya RAF yi vuye yi herisiwa hi Holobye bya Vutleketli Barbara Creecy kona hi n'hweti ya Mawuwani. Ku ve thoriwa bodi ya nkarhinyana. Vulavisisi bya SCOPA byi kongoma eka malembe ximali yo kusuka eka 2020-2021 ku ya fika eka 2024-2025. Nkombo wa vavanuna lava hehliwaka hi ku dlaya George Maseko va ta tama va ha ri exitokisini. A va ri khoto le ka Nyamazane eMpumalanga namuntlha. Ku tshemba leswaku va bukutele Maseko ku kondza a lova endzhaku ko n'wi hehla hi ku pfinya vanhwana loyi a nga mutsoniwa a nga koti ku vulavula. Mhangu leyi humele eNewscom kusuhi na le ka Nyamazane hi Wavumune vhiki leri nga hundza. Vaaki a va hlengetane ehandle ka khoto va koxa leswaku vavanuna lava nkombo va nga nikiwi bail. George Maseko u dlawe hi ndlela ya tihanyi hi ntshungu wa vaaki lava hlundzukeke. Vona va n'wi hehla hi ku pfinya wanhwana loyi a nga vulavuleki. Endzhaku ko nanisiwa hi manana wanhwana loyi, Maseko u ye eka ndyangu wa wanhwana a ya hoxetela yindlu hi maribye. Wansati u be nyandza yeye ku nga leswi nga vitana xitshungu xa vaaki lava nga hlasela wanuna loyi wa 50 wa malembe hi vukhale.
Khumé. Kandziyiso wa video ya nhlaselo lowu yi hangalake eka ti-social media. Ndyangu wu lava vululami. Mara letinsolo lebambeka tona leba singito angitati enakusito noma bekaganga akakaze atiyende siyacala kudiva nyala njalo nyalo sewukhulile uyasebenza khathi saqala kusebenza kuthi naye utodla kahle sebathatha impilo yakhe. Kombo vavanuna va malembe ya le xikarhi ka 19 na 59 a va ri ekhoto hi swihehlo swo dlaya. Vaaki na vona a va tile ekhoto naswona va sola swinene mhangu ya ku pfinya. The accusations are very triggered because they are not specific accusations. The accusations, they change so many. So at first they said he's still a dog, then there's rape, then there's this and this. So for us, you know, he is a community member, Mr. Maseko. We know his history. We've been with him, staying with him. He is a workaholic person. He is a workaholic man. He is a very good civilian. Nandzu wu hundziseriwe eka siku ra 13 n'hweti leyi ku va va ta endla xikombelo xa ximfumo xa bail. Vahehliwa va tama va ha ri ekhotsweni. Nhlangano wa vana lava nga tsoniwa eKimberley va vile na mphikizano wa ti-wheelchair ku lemxa vaakatiko hi vuvabyi bya cerebral palsy. Vuvabyi lebyi byi tsandzekisa muvabyi ku kota ku famba kahle no yima a nga wi. Hi xitalo byi sungula hi nkarhi lowu n'wana a ha ri ricece. Nhlangano wu ri xikongomelo i ku dyondzisa vaakatiko hi vuvabyi lebyi no hanyisana kahle na lava nga na byona. Tanihi ndlela yo tlangela ku lemukisa hi cerebral palsy, nhlangano wa Northern Cape Children Action Group, vatswari ni vahleteri va vana lava nga na vuvabyi lebyi a va jikajikisa vana ku lemukisa vana hi vuvabyi lebyi. We do support group networks for parents of children with cerebral palsy, not just cerebral palsy, so all the other disabilities. So what normally happens is that the parents come together once every month and then they speak about, you know, coping mechanisms and strategies, because that was the basis of the organization, to have a parenting supporting network for children with disability. Northern Cape Children Action Group yi pfuna vanhu vo tlula 570 lava nga nghenela eka pfhumba leri. Va ri nhlangano va pfune swinene ku twisisa vuvabyi lebyi no tlhela va twisisa swilaveko swa vana va vona. It has helped me a lot because one can relate or take advices from other parents how to cope, especially to cope with stress, because I was not coping. Love your kids. For the community to love your child, it should start with you. As parents, it was hard before, but now we are fortunate working correct with him, and so we can know him, and so we have learned a lot of things to give him just love and take care of him. It's only the love that that child needs. Nhlangano wu tirha kun'we na tindzawulo tin'wana ta mfumo leti pfunaka hi swa timali eka mapfhumba ya vona. Vatswari va ri kusukela va ve xiphemu xa nhlangano wa Northern Cape Children Action Group va kume nseketelo wo dyondza eka vatswari van'wana lava nga ni vana lava nga ni vuvabyi lebyi fanaka. Van'wana va rirhandzu hi rona ra nkoka ngopfu eka vana vo fana ni va vona. Mali ya laha kaya randi ya vevuka loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Nxavo wa dolara 17.25 cents, mpondo i 23.21 cents, euro i 20.23 cents, kasi pula tiko akala na Botswana i 1.10 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $3,876 a ounce, platinum i $1,604 a ounce, kasi nxavo wa oil and base i $64.60 hi mphongolo.
riperile a leswo xiyimo xa maxelo xi tshamiseke yini hi rhanga hi madyambu ya namuntlha ku languteni mpfula ti nga va ka kona ngopfungopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa Mpumalanga laha nga languta 60 wa ti-chances ku ya exifundzeninkulu xa Gauteng kasi loko languta xifundzeninkulu xa Limpopo kona nakona u nga languta timpfula ti nga va kona ku ya kwele exifundzeninkulu xa le KwaZulu Natal kasi languta eka siku ra mundzuku kona timpfula ta hisa emahlweni ngopfungopfu exifundzeninkulu xa Limpopo ku ya kwele xifundzeninkulu xa Northwest ku katsa na xifundzeninkulu xa Gauteng kasi loko KwaZulu Natal nakona ku ta ku ri mpfula ku ya kwele exifundzeninkulu xa le Eastern Cape na xifundzeninkulu xa Western Cape a hi leswaku swilemukiso swi tshamiseke yini kusuka eka vavumbi va maxelo ku langutiwa timpfula ya tilo ngopfungopfu loko languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga ku ya kwele exifundzeninkulu xa KwaZulu Natal laha ku nga ta va ku ri na moya kasi loko hi languta eribuweni leri sukaka kwele Cape Town ku ya kwele Eastern Cape kona nakona ku languta moya wa magandlati wa matimba kasi ku languta maxelo ya xifundzeninkulu hi ranga xifundzeninkulu xa Gauteng a hi leswaku xi tshamiseke yini ku languta maxelo ma kahle swinene loko hi languta ePitori nga ta va ka 15 ku ya eka 20 kasi languta June yi ta va ka 14 ku ya eka 24 kasi Springs yi ta va ka 11 ku ya eka 27 languta xifundzeninkulu xa Limpopo ku langutiwa mpfula eka tindhawu to hambanahambana ta xifundzeninkulu loko languta Giyani yona yi ta va ka 20 ku ya eka 23 kasi loko languta Musina na yona yi ta va ka 20 ku ya eka 33 kasi Lephalale yona yi ta va ka 20 ku ya eka 34 Tabazimbi 19 ku ya eka 32 languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga nakona u nga languta timpfula ku languta Middelburg yi ta va ka 16 ku ya ka 24 Carolina yi ta va ka 12 ku ya eka 21 kasi loko languta eMkhonto kona yi ta va ka 14 ku ya eka 24 languta xifundzeninkulu xa KwaZulu Natal u nga langutela maxelo mo saseka swinene loko languta Kokstad 9 ku ya eka 22 kasi languta Durban 18 ku ya eka 23 Richards Bay yona yi ta va ka 17 ku ya eka 21 xifundzeninkulu xa le Eastern Cape kona nakona u nga langutela maxelo ma kahle swinene loko ta Komani yi ta va ka 7 ku ya ka 26 loko languta ndhawu ta fana Bohilo mo 6 ku ya eka 22 u languta exifundzeninkulu xa Western Cape nakona u nga langutela maxelo ma kahle languta ku ri na mpfula ku tlhela ku huma na dyambu eka ndhawu to hambanahambana George yi ta va ka 10 ku ya eka 21 u languta xifundzeninkulu xa Northern Cape kona u nga langutela maxelo ma kahle languta ku ri ni dyambu u languta Upington ta va ka 9 ku ya eka 27 kasi Kimberley yi ta va ka 7 ku ya eka 27 na yona languta xifundzeninkulu xa Free State Sasolburg yi ta va ri maxelo ma kahle swinene 9 ku ya ka 28 kasi languta Bethlehem yi ta va ka 5 ku ya eka 26 Bothaville yi ta va ka 8 ku ya eka 29 u languta xifundzeninkulu xa Northwest kona nakona u nga langutela maxelo ma kahle swinene u languta Potchefstroom u nga languta 9 ku ya eka 29 Lichtenburg na yona ta va ka 8 ku ya ka 20 languta Mahikeng yi ta va ka 12 ku ya eka 21 languta Vryburg yi ta va ka 8 ku ya eka 13 loko ku ri maxelo ma khomelana ka madyambu namuntlha hi raperile